Kubor nakaslem jong unongsan hima. Ban ai men si mi baju ai snam, shegi badan kam snam, klem kanu jing siu, ka ai jing em voluntary blood donors ha ka jing trailang bat ka Seng Samla Catholic St John's Parish, bat ka Kerman Foundation kila pen kop buram ye ki baju ai snam shegi pat ba. Ha ka ni ka si la dan lang ru da ka member secretary jong ka SBTC ka Dr. Sibot na u MLA ka than u ba sanbor shulai bat kiwe. Ha bakran ha ka ni ka si u ba sanbor shulai ulaya tho ba ha ki por ma menshwa. Ulalong uway na gibaju yarap an ais na mi kitu gibadan kam tam kitu gibaday na kayeng kasam kabaduna hagayo kakon. Ulay turo ba ula dep ais nam kung basis pa san pausin hagipor bala dep. Bat kumunong yalam ubaped bat kit ya kakya kasyon upad ba, usko tu hadu katno kan kta ya kipat ba lada kidon kam snam, da ka jingdon kum gini ki kenhun, kipat ba ki yo jingger ku, bat kim syam jing lada kidon kam snam nakabenta gibahiyeng hasam. Na kalyang ka Dr. Sibot na habakran na kani kasngi, kala ay kublay kerpang ya kakenhun ay jingem kabana kapor siya kapor, kano senyang, da kaba ay snam ay, kani ka ay mensi miki wayru, bandon kata ka mensi ban ay na kabanta kabadon kam. Kala kenturu ikipat ba bakim day banting haba ay snam, na markas nam kabaki ay, ka ay jingem miki badon kam kerki. Kala ongru baka jela ka don kam shibun ki badon ka mensi ban no senyang ya kasnam, na markomba kalong menta, tangkat niyo persen na kasispa, kibriw ki wan siya kamat ban ay snam. Kala benrap da kabaong ba ngidan kam la kumno 100% ka snam bandan ha gijaka bu snam ban amduna la da don kam kerki. Je tho ifi ha kasket joni ngidan shpotli ki blood bank. Kita shpotli ki blood bank na kita shpotli ki blood bank atli ki blood bank la ay kata ka plasma na marbidan ka blood separation unit. Mo ka snam ko fi ay man ta ka snil. Ya betul kesan nilakan air nilakan separate rule lain entah niyo ke paxil ke platelets ke plasma. Di kalau government nak kalau government room ia dek tak bala bangin penong ini kita di blood center makin long kita makin long kita ke blood separation unit. Di kombi orang iba mana iba Frederick ba kibon kibri bom tipsino bangin Islam. Dengan try ka ajin kem ka deka way ka organization ka balay trade ka mahin tara shpo rakat mafyong kat president ka yung kat president dengan try ka deka Kerman Foundation ro try ka deka bakam teman ang mga bajin tendo iki dengan try kir kiti ban sumpu nang ish kman pa ka ajin kem ka jube iman ka por kalong haba ka pelong blood donation camp ban ini kibriyo mo ban ajin kem ban ajin semua kibriyo kalong ba Kimchi penong dari ke blood donation camp tang original blood center. Andre kili penong ya reach ya dari ke blood donation camp siapa Negrams, kili penong siapa Juai, kili penong siapa Nongstoin, kili penong siapa Holubong, siapa Nongpo. Berkontak kita teng rumah triba aja Andre saya siapa Tura di Frasan kita di Jambi di Hawilian Nagal perkelahian berbank. Di komite Pak Frederick ni rumah siapa dengan Aisna. Fili man siya susuro ko ako Juway, midang gani ka Juway Blood Center mo, hampo ko yun. Then Juway Blood Center, man siya tukin dit ng mga yung laban komenta, baka day kata kami. Tika kami, kaayos na, ni katukan mo, kabadan na po yalong, kaayalong, ba naklilingan. Ba't kung ka nakalyang government rin persyang bandan kita ki Blood Storage Center, ang mga Blood Center ban siya may kasnam, and the Storage Center kung naklilingan, ba't kayong, kenapa kasnam kapapi ay pi na kaseng Kerman Foundation na nilo kaseng tidak pani ay po juway ni nagkaman mo sino nak po juway pade nila kan ay pade siya kilo kada district po boy nila po juway pade na bayara ikibri ka sito ibon ha ki hospital ha po juway hindi tang kayo idan po kaya ng tagadon ka kaya po kimi zero tingi persyanghi banyade government ka persyanghi niya second niya sen ya ki storage center. Yara kejirku kan ya kasna nomor kumunong mi kamat ngadu por mi kena teng ya beli chupa suar pakai dia ai sa order thinking ban yo ya kasna ngadu teng ka don lo group ni untuk mga kerma ko ba long very real group A plus B or something like that ngai dia dari group O ka ba laban supply ya bro mai tu boleh rukhai nga ada O positif. Kalau kerpang kembali, ya kilo gi grup ngana mana. Bat ah jilong jim dengan
karikuan apo kakata jong beli terkerat ajarong Indunai cispa serbusin ada by Islam in my life. Free of cost. But kita diterayi di bawah, di bawah kamu tuan kamen. Kita penbang minum susau ke beleng, boy. Nang tahu woods, mo. Te don di bawah di bawah dukmat di bawah ni kia. Te mendapat bala no komen across ya kasar Muslim ya kamu ada banyak school itu tentang ini depend kini sama klik di besi mengesin jam amar ba udah numpur ubah kita beli betul besok kita ngah kerma kamu nak kapur baki di mana kah ilong bumi itu dah nak beli ding bagaimana orang bah beli ding truk sama lapar kita kamu senang dan ya komunikasi apa pasal kiai dah layo emergency itu tanya ambil substitut pamo nanti ambil kerja dalam periupan te kita si jungi hakiki por di hamtian dan mendat bila kami seluruh penoyon asnaf na yeng rugi discourage dat ki por mana no medisi yang tema masih alam di naga di garu di papam dokso bahasa asli di saya di kota te ngaji kuma ko por di tinong di Islam apa pasor betul kita gejong lebih mai ma kila cuma lupa customer di Islam hikmahnya pilih yang tu cuma Islam buat kumba di tiket belak pun jadi ide Islam dong. Susah ni kita belum masuk nomor bahasa jadi siapa kita jangan kita respect. Kumu bawan lagi batu, bekerja apa labat, lapan seluruh ini coba. Kejengtuk lapan seluruh ini bangun lidah, dan lead back nawan lagai. Bahasa niat selama dah. Hari ini por lagi yang sport kerja bol. Balai kini lajong, arut kikun beritai perang thalai mut, mentai lasa sport. Kan karmal kikio, layo yang lesi kamu nado. Terkadang lu kena singi kepada kebangidiban ya perkat bahamo. Lara ngasiyo pentama ben ya kapua makan puli yaki honey box agapor bang travel kampam kapo flight argenta lagenta ngayo por haban puli yaki honey box yung ikot kentang ni bakul ke Bible dan berikan na do por bang long disi agama masih ada yang berpuli ke Bible ke Ramayan Quran kita kurang ranci dan ini kekot tentang bakul lalu puri bagai karara dan baniannya bilang ya sarai bang gitu bang aja bang rupiah karena puri mendon ke kerja kalau bunju. Oh, tu beri kong ni pembiang ni, ia lebih ekon ti ni tak penrei, lebih buli yang dijai di kota Bohut. Kiau rupa, at least sukai ni, devote your time, devote yourself, if it is mentally, physically, and financially also for the society. Kumbaga ko hana email ng kana, yung may nilai kay. Kalau menunggu dia supaya yang belum amat cantik, orang bisa belajar tiada hang berkelit. Balik yang itu belum. Nak keli nak beli gomba, bangan air ya ka umbu, ngadu di sistem ulang.
Nrai ukpa adu mentaru pakwai mengenang ab umurai gedut. Te kari gambar di mana ya sim di dut na yen balik naik di betan. Kata minta disamla. Baladaot yang keti yang basu buat dan mika sang kebayang. Baladaot keti yang harar dan mika sang jeriam. Baladaot yang keti yang Narendra Modi dan mika sang stem. This is all wrong. Kalau baru misguided, Nrai, lagi compare ya kan? Seram tu bangun berper jadi dulu berper kali itu. Tinggi juga pada di lalu gerang bat kemat long kwi samla kam mo performa lagi ke politics. Agak baru mengalir election 1994, sudah kena pusau menga saji kunang di CJP. Kita gerang bat bang tibala bang cuma ni. Kiong basumbor pi film social worker kat ni samla di penbor itu banyak le. Tapi tip nem hinur penting yana kam nomor ba. Ke politics is a dirty games. Ke politics kata cingele kat pasliu ba. Ngongi juga ngamba nomor sanjung apa ngala kumo bakhaw he laban na tray social work ngakit ikam nalu sing samla duki student organization na kam darbar snong darbarai apa kalawan ni cikum tu pani yang ba ngaku tamba I will not play politics. I will render my service as a social worker. As of today, Sansin bilang job yang kalau kondisi, Sausin memilih ngai saya nak kita what is that politics? How do it is dirty? Because kesulung betul lari ke puar, demolition, lapas demolition, blok jalan, kerpan ini menaja kerjaan, lantar job social work. Render our service for them. General public, especially for the poor and the downtrodden. Jadi ni, kumbalang mana kasi? Kumbalang kan naga organisasi yang baik ni, juga sing samla Katolik. Kabalanya harus mentab di bendot, ban organize ya ka blot